Anyang laki din! Agbusog ka na imbag sarayo lakay. Naimas dita si daon ta. Bulalumot ngagpaiso ti sidain bakit? Ay, naggana sinjaw. Pangpapiksa dayta lakay. Oy, nagmayatan. Kanayo nakanapig sa ngagtrabaho no kanayo na naimas ti sidak. Ay ayaten ka ngamin lakay. Iso apag si daon ka iti naimas. Agyaman na, krima bakit? Saan ka laeng analailo nga asawa? No di kat nadungo ka pa'y. Ala, mangan ka nga rodon wan. Tainak agdigo sa. Anya? Apay adi ka makigiddan amangan kanyak. Bakit? Sa anak pa mabisin lakay. Umuna kalatan wan. Numanpas ka amangan. Mapankan, ija silid ta, wan. Anya ti aramidak ijay sa led, bakit? Hindi ka nagdamag. Basta sumarunukan to, tay nakagdigosan, wan. Nay, nakaisam ka matlatan nga oray awan is-isa maampari sa riyaw. Kwa, ay. Amuklatan pari sa riyaw. Anya ti amom pari Jess. Panagnampay lang kat madlawan. Ti anya, bimatok ka manain ijay naunag akarayan pari sa riyaw. Anya, sika talaga pari Jess. Nakamal mo ka di lang jay bunawag pari sa riyaw. Ay, sinalbag ka pari Jess. Dahita kamal ti amom nga ibaga. Sayo, lakay. Apay ayari, bakit? Paro, teman dagiti buok iti kilikilik, saryo. Anya, rabrabe agpaparot ka iti buok ti kilikilay. Sige na, lakay. Nagatiling aro ti kilikilik. Ay, manjak. Agbayadan, tapno awan makunam. Anya ko matibayad mo kanyak. Dahito yun Manjak. Makabanog dahi ta. Alan saryo lakay. Aglailo aklaang, di mo pa'y kayat. Ay, huwanan rima. Mudtuyan dahi ta pagparot iti buok ti kilikili. Apay nga awan dagiti anak ta, bakit? Imbaon ko iti ayan dananong. Nay, apay ngay. Kababain mo't no kanayon dalatan iti balay dananang mau. Di mo pa'y kayat. Tapno doha talaang at dito'y balay. Anya? Lakay. Sakloten nakman Hindi ka ba nagpasaklot, Rima? Nagdagsan ka. Anya lakit din dito asawak, aya. Aglailo aklaang mo, di na pa'y kayat. So, apay naglukmag ka, bakit? Kas lalo pumlaang ti kadakkel ti bagay. Nalabos kamot kang sasao. Nagseksi ang tupay. Ala. Bumabangan bakit? Sa bali man nanti kayat mo mapasamak. Ha? Apay nga may napagparikutam ti asawam pari sa riyaw. Nalailo launay ti asawak pari Jess. Di kad nasayaat no nalailo ni bakit mau? Ay sana all. Makabannog pari Jess. Anya, si kapay yung tagsurindar pari sa riyaw. Nagado ti paparamid na kanyak. Anya ngay dagita ngay paparamid na. Agpailot, agpagabot iti buok ti kilikili, agpasaklot iti nagpaot. Anya, sapay kasla ng baan ti bagina. Nakaluklukmag. Ay anusa mo na pari sa riyaw. Nagsiksimat iti kaubingan na. Limok maglaang iti naganakain. Angam na pintas latan ni bakit mo, paray. Nalakalang asawin ti agan anos, pari Jess. Di mo nga minamaw ti ugali ni bakit ko. Ha? Adamot pakaruan ni Rima no mamingsan. Hoy, lakay. Umay Papanantaya. Mapantan ijay silid. Ay. Malaldawan. Nagpudot ijay silid. Orayan ka, sayo. Adamot electric fan? Manjak. Umahikan ko nakmatang! Aniko. Apay ngagkudot ka nga eh. Pa-importante ka pa lang, sayo. Mapantakit din ijay silid! Ay, sa bali ka talaga. Tangat aldaw nga. Ay! Rima bakit? Si Mang Petakaon. Di nakasidgan, saryo! Bitugan ka! Na. Bad mood ka ita, bakit? Apa yan? Jak kaya't ang makita ti panagrupropam! Kas kalatit balang! Anya laki din ni Rima. Agunget ka man ang ngawang gapgapo na. Umatayo ka, sayro! Na,
Sino katamatan iti sa iro tinagan ko, Rima? Nagalas ka lalaki! Ha? Day talang ngipan mo tinapudaw! Nee, apayan bakit? Anyat naknakan mo. Tapay akagura nakmanahin. Pumanaw ka sa iro! Di ka kaya ta makita! Panaw! Apay Rima. Awan panggapyon ay awid dagiti anak yaw. Di damat kaya ti agawid di balay mi nanang. Kaya dapay kano ti agnaw diti balayo kani tatang. Mangtod kayo nga rod iti paggatang ko iti kanan dagiti innam nga anak yaw. Awan nanang. Makamo kayo pay lang kadagiti anak mi Kay kayat na kano diti balayaw. Taadda nagdakkel a telebisyon yaw. Ala, may mayat matkit din no adda da diti balay. Tapno adda kadwami ken ni tatang yaw. Wan nanang. Rima, mabiit man laeng. Apay ka day, nanang? Sabali nga minti madlaw ko ken ka Masakit ka? Saan? Awan sakit ka. Unangam na pusyaw day tarupam. Nagtadempay dagiti matam. Tila madmadlaw yun, nanang. Sige, agawid akon. Katda kayo pay lang ti makamu kadagiti anak may. Ay na, nag-cute ka. Sariola kay. Naa, kagurgura na klangit ay. Ita, ibaga man nagkyutak. Ay, di ka maawatan, Rima. Sidag mo man tapingping mo, lakay. Apay tipingping ko. Basta sidag mo. Sige. At tipingping ko, bakit? Ay na, kaslaman sanas tipingping mo. Anay ko, nagsakit! Apay kinagat mo tipingping ko. Anay ko. Nag-cute ka nga min. Sariola kay. Anya? Ni, apay nga duldul o kamatan. Nabarang aklakay. Anya? Nabarang asasawam mat. Masikuga. Anya? Tinawan lakit din nga agsikog ka, Rima anak kaw. Nagadaw dagiti anak yaw. Binarang nak ngamin nila kay ko, tatang. Isu ama sikuga manan. Anya binarang asasawam. Anya nga ron dayta si Kugmaw, anak ti Inkantaw. Tila ngamin madmadlaw yung. Sana dahagas ti agsikawg. Ang panunutan nyo kumamit at masakbayan dagiti anak yaw. Maikapitong taon dayta si Kugmaw. Kabalan yun to pa'y nga ta pagadalan dagiti anak yaw. Kabaulan to tatang. Anya kabaalan to asasawam. Kaasin to lang dagiti anak yaw no saan nyo ida mapagadal. Tatang. Day talaga aramid iti ubing ter aramidin yaw. Imbag kumamit no adda na saya ta pagsapulan yaw. Hoy, sariola kay. Sumango kamot Kalbit ka manin, Rima. Nagdakkel lang arudan ta tiyan mo. Alan sumango kan. Umay kan saryo. Paimportante ka manin ako nakon. Manjak. Ay na, agindi di ka pa ila. Basta, manjak. Ay! Naging pismet ng talapayag mo, pari Saryaw. Adda manananggal, pari Jess. Ha? Nakakita mi ti manananggal, pari Saryaw? Nagapon iji balay me. Anya? Ni bakit ko ti manananggal? Manananggal ng lakas. Anya? Naibus ti pigsak. Gapo iti dayja manananggal. Kaya't ko tinalo mamangga, saryo. Nagkakatayak. Pangalak nga itinalo amangga. Kat saan pa imot apa nagmamangga? Basta, kaya't ko tinalo mamangga. Sa bali lang na prutas. Tane, sana pa nagmamangga ita. Basol mo, numalisanak. Sa dino ngay nga ruti pangalaki tinalo mamangga. No kayat mo, dailangan nalo apapaya. Manjak! Nalo aguyabano. Manjak! Nalo atis. Manjak! Nalo abayabas. Manjak! Nalo santol. Manjak! Nalo kaimito. Manjak nga rod! Jay lang, nalom amangga ti kayat ko. Ay, anya lakit din aya. Jay paimot awan ti sapulam. Kuraon ka no awan maitan mo kanyak at nalom amangga. Ay na, nagimas ti bunga ti Chico. Ay sos, pinoros mo matan ti bunga ti Chico, kasinsin Rima. Makapang panganak ngamin iti Chico, kasinsin Joan. Sapay aginaw ka kasinsin.
Di pa'y kat matayan tapoon ti Chico. Patpatyam day ta kasinsin, Joan. Sumangam, kasinsin. Anya kumangay ti pang sumang ko, kasinsin. Ay isbuam ti poon ta Chico. Tapno saan amarsaak. Anya? Umasidag ka man, lakay. Adak lang arudin dito'y abay mo. Pasidagan nakpailaan. Yasidag mo man tapingping mo, lakay. Apay ti pingping ko. Basta yasidag mo tapingping mo ko na. Sige man lang. Ay na, nagmayad a pisil-pisilin ti pingping mo. Anay ko! Apay ang kinidal mo ti pingping ko. Nagsakit. Nagtaer ka, lakay. Kay kayat ka. Ay sus. Saksamatan ti pag-inawang bakit. Yasidag mo pa iman, di talapayag mo, lakay. Ay manjak. Ang mga nula pigusam. Nasakit. Oh. Apay nga umis-isam ka ipagjoan. Kasano, si kamatan ti pag-inawan ni Kasinsen Rima, bayaw. Ay, wen nga rod. Naidumduma nga aginaw ti kasinsin mo. Agkabil. Ala, ano sa mun bayaw? Talaga akas ta ti aginaw. Nagado pag ginawan na. Sakpay nga asawa na. Sigurado akarupropam to di anak yo. Tas sika ti pag-inawan na. Pumanaw ka! Saryo! Di ka kayat na makita! Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Bakit? Basta di kan kayat na makita! Pumanaw ka dito balay! Nagbangsit ka! Anya lakit din aya bakit? Nagdigosak mo ta. Nagbanglupay ti sabon nga inusar ko. Di kan kayat! Pumanaw kan! Nagalas ka mutan! Ay sus. Anya aya a klase ti sairo ti kimpat kan ka bakit? Kabusor nakmatan. Di ka pala pumanaw! Tya! Ah! Anay ko, tinanog nakmatan rima bakit? Anay, nagsakit. Pumanaw kan! Nagsakit. Ala! Panaw! Inagsapulan ni Saryo, nanang. Pinagtalaw mo, itasap sa pulam mo't lang arot ti asawam. Ay, nanang, mapukaw ko ti limbong ti panunod ko no mapukaw ko ti asawag. Pangsapulam pa yan kan ni Saryo, ha? Doan nga aldaw adyak nakitkita. Basal ko, nanang. Ay, urayom ano kayat napay ti agawid. Pagin inawak ngamin ni Saryo, nanang. Iso na ibagak ti kasjay. Ita, sa pulak matlaang. Ang bababawi ang. Agawid kan pari Saryaw. Sapsapulan na ka ni Rima. Di nakngatan kagura ti asawak pari Jess. Nagbao sigurong tigura na ken ka pari Saryaw. Mawatam latan ti asawa ma. Gaputa aginaw kot nga raod. Ay, nauyong ni Rima nga aginaw pari Jess. Agkabil. Nagsakit ter aramidan na kanyak. Ala, agawid kan tagsarita kayaw pari Saryaw. Kasi mo ti asawam. Aw-awatom ka dilatan. Agyaman ak nga rod iti panang pasangbay mo kanyak dito'y balay mo pari Jess. Awanan yaman na, pari Saryaw. Kartingam ti agawid, tanay. Mailiwan kan ka ti asawam. Agyaman nagtanagawid ka matlaangan. Saryo, lakay. Pakawanan na ka. Maawatan ka bakit? Pinagtalaw nakmat ngamin, iso api manawa ko na. Nagbabawya akong dayta, Saryo. Di kan pumampanawan. Wan bakit? Basta di ka nagkabkabil, Saanan, lakay? Saanan? I love you, lakay. I love you to, bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ngayon tay pinaulwan. Aginaw, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Anya ka diti ibagam kanyak, Bining. Rabi iuna yan. Sakpay nga ibagakin ka ti kagara, Lerma. Itimplaan nagpay iti kapek. Anya? Makakapkapiak ngamen, Lerma. Dayta ka dila ang tigagaram dito'y balay, Bining? Ibagak to, numalpaasak ngagkape, Lerma. Di ka unay agganat. Anya? Ako diyak ngamin maibagaan na saya ti kagarak no sa anak makakape. Iso ka itimplaan na kon, Lerma. Anya? Ay, makapuyat
ti ayat. Na ay, una yun dayta, my friend. Amom, my friend, Anya dayta, my friend? uray jakon ibaga kiniler mga ayatek. Madlaw nanti kayat ko asawan. Ha? Patse, kakursunada nakmet ni Lerma. Di nala kayat nga ipadlaw kanyak. Aya? When, my friend, sinayang nan at kinataer ko alalaki no di nagsungbatan. Ha? Kat no siya ti pagpatpatayan dagiti babalasang diti lugar tayo. Isem ko pa ilang akit, main-inlabdan, my friend. Ha? Kas makita map, my friend, sa anak ngaglanglang nga amarigrigat. Agree? When, my friend? Agree. Kat no kasla aglang nga milyonaryo. Iso asigurado nga agayat met kanyak ni Lerma, my friend. Kumusta nga di paspas mo kam bining anak kao? Maluluo man, tatang. Anya maluluumain? Sinong batan nakakadain? Saan pa'y nga rod, tatang? Naata pa'y lang. No di mo apuraan ti agdaton kan kuana, amangan no agtinagto iti sabali a lalaki ni Lerma. Siyak to, ti pagtinagan na, tatang. Uray puutin nyo timbagak. Kukwak tulaang ti ayat ni Lerma. Siyak laang ti lalaking ayatan na itagnanayon. Magpakailanman at hanggang sa dulo ng mundo. Naay, Huwag kayong madadanagan, tatang. Bahala na si Super Batman. Bahala na si Superman. Napingat ka mga agdaton ka ni Lirma, my friend Bineng. When, my friend, Samboy, ay ayatek launay ni Lerma. Oras mat, my friend. Ay ayatak ni Lirma. Ay ayatam ni Lirma, kunak kuma. Ha? Aguray ka man, my friend. Apay, my friend? Kurso na damsamot ni Lerma. Ay, saan mo ta? Apay ko mga kursunadak. Si ka lang arudin ti agdaton kan kuana. Nukas pangarigan ta sa anag ngagdatdaton ki ni Lerma. Pagdatunam ka di mat? Neighbor, my friend. Diyak kayat ni Lirma. Parakan ka lang ni Lirma. Awanan ti sa balipay. Rabi iuna yan, Lerma. Pagawido mo ni Bining agdatdaton kan ka. Imbagakon kan kwa na nanang. Di na pa'y kayat ti agawid. Tamaki kapi kanupay. Anya, nagpuskol mo tantiro pa na no kasta. Isungarod nga mayak dito'y kusina. Tagpat patimpla iti kapi kanyak, nanang. Mabisin ka no. Nagpuskol mo tanti pa nagrupro pa na no kasta. Umay agaram, agpatimpla pa iti kape. Nanang. Pagawidom kid din. Taisupay amang irarit iti kape. Ha? Di lagbaba inday taat-tao. Naibos mo ti kapem, Bining. Mabalin mo ti agawid, tani rabi iuna yan. Agyaman na nga rod itinay sa kape, Lerma. Saan nga rod bayag? Agawid akon. Lerma, kung tara mo no di na pala kaya ti agawid. Makapungpung tuton ni nanang. Agawid kan, Bining. Umayak tumanin no rabi, Lerma. Idarirag kumanan ti ayat ko ka. Ha? Ay, kwa. Apay ka di, Lerma. Awanak no rabi adda papanak. Sa dino ti papanam, mayak, Mike. Anya, ay sana mabalin, Bining. Agawid kakit din. No saan pa'y lapumanaw day ta lalaki? Ha? Makaraman kanyak! Ala, agawid kan, tani. Agungutin ni nanang ko. Kunkunan na lang day ta, Lerma. Anya, agawid kan, tani. Makaturturog akmatan, Bining. Saan kumanatangkan ti ulom? Ay na, awan babain mo, Bining. Nay, apay anay bagam kanyak day tama ng dunita. Saan mo't amapan agdaton ter aramidam ije balay da Lerma? Mapan kamot kanu makikapkape. Anya laki din ni manang dunita. Ay naapo, Bining, awan babain mo no kasta. Makikapi aklaing bait. Ngam ka babain day nga aramid mo. Ingkakit din makikapkape iti balay ti babae apagdatdatunam ay naapaw. Nagmayat tupay, manang. Sa maisa, agbalintumot laeng asawak ni Lerma. Anya? Wen, manang, puutem to'y kurak. Iti saan niyagbayag? Song batan taon ni Lerma ta ayat kaw, kat agkalay sa kami adagusan. Naimbag nga oras mo, nana. Nainbag nga oras mo matsamboy. Adamat imat mo asabong. Para kada kayo dati asabong, nana. Anya? Para kanyak day ta asabong? Wala na, nginginain asabong na gitaw.
Ay na, ay, agyaman ak abarok. Ay, ada ka din ni Lerma na. Umay ko kumapasyaran. Ada ijay silid na Mabitlaang tay nakayaban ti anak ko. Anya aramidam dito'y balay, Samboy. Saan ako nagpalpalikaw paikan ka? Ay, ayatan ka, Lerma. Anya? Amo ka na pingit ni Bining agdatdaton kan ka. Ang madamot mariknak nga ayat para kan ka. Samboy. Sapay la ko maata damo ka imudingak di tapusom, Lerma. Jak namnamaan nga agayat kamot kanyak, Samboy. Nabayagan ang marikriknak daytoy nga ayat para kan ka. Mabainak lang amin idi amang ibaga. Anya? Sapay la ko maata ayatan nak, Lerma. Napudnuak kan ka. Ay. Agridam ka, Bineng. Amangan mo ada sa bali nga agumok iti pagumumukam. Si kantumatlat agbabawe. No ada sa bali abilit nga agdiso iti umok. Anya dayta umok nga ibagbagam tatang. Kunak man no nalaing ka makaawat iti naunaga sarita. Di mo matgaya maawatan dagiti bagbagakan ka. Tatang. Hay, maperdi ti bagas no agkapoy-kapoy ka. Anya manin dayta abaga sa sasawam tatang. Tuktukan ti sa bali abilit dyan na po daw abagas. Talaga di ka maawatan tatang. Nagkiro kayo kasarsarita. Baka mo ka man langin, Bineng. Agsangit kan tulaengain no awanin day ta abagas. Anya? Sa dino ti papanam, my friend Samboy, nakapurma ka, mate. Ay, kwa, di talagang my friend. Sa dinaw, Di ta nga ron. ibagamaw no sa dino ti papanam. Tanay, nagporma ka. Ay sos, nagbanglo ka pa, my friend. Kaya't mo amaamuan. One, my friend. Sa dino ayat ti papanam. Mapanak di ta balay da Lerma. Anya taramido medyo balay dalirma. Inak arman my friend. Anya? Ay, dadahal ka din ti ulaw, my friend. Amo mo tapagdatunak ni Lerma. Ita? Agdaton ka mat kinkwana? Sana dadal ti ulok, my friend. Agayatak mo't ka ni Lerma. Ay, di nakrabakan iti kasta. Aggayam ta. Wen, agayem ta. Angam kumpormi ano asino ti pilyan ni Lerma kadata. Anya? Aw, apay analpay ti abaga masimbang pait, Bineng. Traidor. Traidor da di ataaw. Asino ti traidor? Traidor da di asambaw itatang. Nay, apay anay bagam day ta? Gapot agdatdaton mat gayam kini Lerma. Aya, Uwan tatang. Just kita di ataaw. Traidor da di agayam. Awan babay na. daytan jay ibagbagaken ka, Bineng. Amangan no ada sa bali abilate nga agdiso iti umok ket pimud na. Panagkunak ket seryoso nga agdaton ni Samboy kini Lerma. At iwan na ka. Ay, sana mabalit tatang. Diyak kayat niyagtin naglaang ni Lerma kini Sambaw. Ayaw kaw. Apay, Bining, ading ko. Nabartag ka, bigbigat. Nasakit tinagam ko, manang Donita. It hurts, you know. Na, apay, anyat pagsaksakitan tinakam mo. Nasakit tinagam ko kini Samboy. Nasakit na talaga. Kukwak lang ni Lerma. Ako lang. Oy, sika, Bining di ka man umay dito'y balay, taawam mo ilaang sir-serbi dagiti bagbagam. Anya? Imbes ko mga ipakitam ka ni Lerma, ti kinapingat mo nga agdaton. Saan mo't? Taday tala agbarbar ti aramidam. Marang. Saan ka mo ta seryoso ka ni Lerma? Ingkalaang mo't makikapkapi, ije balayda. Ala, agawid kan, tanay, adupay ti aramidag. Di nakdisturbuan, nalawag. Sayang. Sayang nga talaga, tatang. Anya ti sayang. Ay, jak nakasarita ni Lerma iti napanak kiji balayda. Ibagak kumakinkwa na nagbalbaliw akong tatang. Tukak. Apay manin tatang. Ingkakit din ipakpakita kini Lerma na bartek ka. Kasanungay nga ayatin na ka. No nabartek ka mat amapan makisarita ken kuana. No talaga nga ipaneknek mo ang nagbalbaliw kan. Daytay saan ka nabartek nga agdataon. Kan saan ka makipangpangan kan agtimpla iti kape ije balayda. Ay, nagadumanin day tang ibagbagayo, tatang. Nagpaiso mati bagbaga ka. Sika tinagadaw ti bagbagana. Anya laki din ni tatang. Urno sa man ti bagbaging Bining.
Nuag daton ka, seryoso ka. Saan kat amapan ka la makikap-kape? Sikati kayat ko para iti anak ko, Samboy. Kasta ka din, Nana? Wan barok, jak kayat day di abining. Umay la makikapi dito'y balay? Anya? Ibaon na kami pa'y ngagtimpla iti kapi na. Rinabi nga umay makikapi. Ibusan na ti kapi ka na sukar me. Ha? Nagpuskol ti panagropro pa day di abining. Jak kayat ti ugali na. Ay, Nana. Uwan gayang barok. Uraya mo ni Lerma nga anak ka, ha? At dabiit nang ibaunakan ko na. Uy, Nana. Umayak man nagpasyar, nana. Sino ti umay mo pasyaran, Bineng? Napanda nag-date ka ni Samboy. Anya, napanda nag-date kini Samboy? Anya, ti kahit mo asawan, nana. Agayan ayatan da Lerma kan Samboy. Anya, Iso apo manaw kan, Bineng. nagsakit, tatang. Nagsakit. Ay, nagalas ta lang ang agsangit, Bineng. Agayan ayaten dalirma ken Samboy. Jak maklon na ito yan napasamag, tatang. Ay. Sumardeng ka man nga agsangsangit. Anday ko, hindi naanog mo matinting iwat ko, tatang. Gunggo na. Tatang. Nakalaslas-tog kang agsasao. Ang magsangit ka matlagayam, salbag ka. Basol mo matlaeng, no apay anaunaan na ka ni Samboy. Saan mo't nagdaton ti naramid mo? No di kat agpatimpla ka lang iti kape, kan agpalangwad ka? Tatang. Gunggo na, Bineng. Dayta ti maganab ti lastog a tao. Agbalbaliw ka kit day. Tatang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, nga inday pinaulwan, palangguan, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Ay ayatan ka unay-unay talugtog. Si kalaang tinakarik na ak iti kastoy nga ayat. Kasta akmetken ka, Melanie. Ay ayaten ka unay-unay. Naidumduma ti panagayat ko ken ka. Ay na, agyaman ak unay talugtog. Awan ang yaman na, honey, my love. Sapay la kuma. Ta saan to nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Ay, so santo Apolos ama pasamak dayta. Isa patakken ka dayta. Agyaman ak no kasta talugtog. Oh, si kamot gayang pare. Apay. Mare, adda ka din ni Melanie ditoy? Ha? Awan mat pare. Apay, saan ka di pa'y ang nagawid? Awan pa'y nga rod. Sapay rabiin. Ay, kasangsangpet ko ang naggapoy di trabaho. Ngam nadanunak dagiti ubing nga awan kanenda. Anya? Nunap-napanan na nga tan. Unay mutten ni Melanie? Saan mat kayo may ditoy? Awagam Awawagak nga rod. Ngam inidap na mati cellphone na. Ay, sigurado anapan mananday di iti ayan ni talugtog akabit na. Ay, unay hindi chay babae. Sige nga rod, mare. Kunak ngamin no adda ditoy. Inak nga rudan. Napnapa na maya. Apay nga itakalaang ha. Ha? Ay, kwa. Adda ngamin napatag-anapan ko inasikaso iti ili. Inasikaso. Aging ga iti rabi kasta ka de. Anya kamatan. Panunutem ko mamat adag iti ubeng. Ururayin da kang agluto iti kanenda. Ay, kwa. Ay, mabambanog ti tao nga agtrab-trabaho. Sakit kastoy pay lang ti masangputan. Ngawan tinaluto amakan. Malahuston. Di kan agngaw-ngaw. Agtugaw kalatan. Tasya akong ti agluto iti kanen tayo. Agluto ka, takanam lang. Nakaturog ang dagiti ubeng.
Di da kan nauray. Rab-rabi nga umay nakasapsapulan nila kay mo. Napnapanam ngamin ay di kalman, tanarabian kamat iti kastaunay. Ay naku mare, amumun ano sa dino tinapanhat. Anya? Nagsarak kayo manan ka ni talugtog anya? Tagtagari ko mare, ang mga nuad da makangagkan ka, narigatan. Anya? Ay unay kan mare. Kasanon no maamuan nila kay mo day tangar aramidam? Ket no maamuan na, di nasayaat, tapno agsi na kamen. Iti kasta, nawaya kaminton kinitalugtog may labs ko. Hoy, panunutom dagiti anak yo ken ni Roldan. Awan mo't palikot iti asawam Ngam no apay nga aramidam di kasta. Ay, jak man mo kumare. Jak may explain. Basta, natimtimbang ti panagayat ko kinitalugtog ngam ti asawa. Nasapa pa'y mare. Tapno agpanunot ka. Saan anasaya at day tanga aramidam? Ha? Naggapo kay dyan ni Panyang, kumare? Un mare, naggapu ak ijay. Ngam, pimanawak adagos. Gaputa nagalas mutan dagiti bagbagana. Ha? Ibagana mutan awas-wasa kunti ayan-ayat may kinitalugtog. Kathusto mo ti imbagana kan ka, saan ka di? Ay naku mare, iso anak ko na day jay. Gaputa umapanla ang kanyak. Anya? Umapanla ang kanyak ni Panyang. Apay ko nam. Ngamen, oray adan asawa kin anak ko. Adala tagaram kanyak, gaputa na pintasa. Anya? Sana kasken kwa na. Amanipod na ki asawa. Nagbalinan alosyang. Iso akas la apo ko nan, dagijay duang anak na. Anya? Nay, da kayumot gayam ti masabat ka o melanay. Apay, pangipanam ka dagiti anak mau. Ha? Ay, kwa tata. Ipan ko man ijay balay da Panyang. Ha? Apay, adamanen pagnam? Adda atata. Jakmet ipan ida, no awan papanak. Apay, agap-apply ka iti trabaho. Iso akanayon ka mapan ni Jay Ilay. Nagadumutin asal sa ludsodo nyo. Di ta kayo man laangan. Ha? Rumor ka manan? Un mare, sana bale, tagsubli ak matladagos. Ay, apay, makisinarak ka manan ka ni talugtog. Mare, ang mga nuad da makangagkan ka. Makamu ka man lang iti biyag mo. O sige mare sikapay lang ti makamu kadagiti anak ko Di ka madanagan. Nuad dated ni talugtog my loves ko a kwarta. Ikan ka. Ay na, uray saanan mare, kwartam latan. Nay, si kamit gayam Panyang. Anya day ta imot mau. Kwa, si Daon. Napanak man gimatang iji tersina ni Nana Osang. Ipasidak man kadagi anak ni Melanie. Anya? Pimanaw matlatan nga awan imbati na si Daon dagi anak na. Ay, unay ni Melanie. Apay, napananaya. Nasabat ko itay. Salsalud-sudak no agap-apply iti trabaho. Ngem tinalikodan nakbait. Ay na, tata. Diyak ko makayatag sao. Ngam ay na, siyak pa yan ti madanagan kan kwa na. Gapo iti aramidon na. Ha? Anyat kahit mo asawan? Iso aka na ayon ama pan ija ili. Tagsin sinarak na kanitalugtog. Ha? Anya? Nitalugtog nga asawa ni Carla nga dayjay sauday? Wan, tata. Iso. Ne, apa niya adda ubing di taon nagyo, mare? Wan, mare. Agaayam da. Inyag ni Melanie itay bigat. Dagiti duwa nga anak na. Iso nga da kay ayam dagiti anak ko. Ha?
Kasta ka di? Imbag man tanaanos ka lang tamang bambantay kadagiti anak ni Melanie. Nga oray nagdadakas ti ibagbaganakan ka. Anyat kayat mo asawan, Rose? Kat no ibagbagana, nga iso ka no nga ibagbagam amakiwin naswasan kinitalugtog gaputa umapal ka. Anya? Kan nakunana pa'y, akas taunay ti apal mo kan kuana. Kaputa ure addan anak kan asawa na, adala ta agaram kan kuana. Saan ka no akas kan ka? Amanipod na ki asawa ka, kat nagbalin kan alo siyang. Anya? Kasta ti imbagaday jay, a babae? Wan mare, saan ko nga inararamid day ta nga istorya? Kan maysa, saan laang asyak tinangibagaan na itiday ta? Padasang nga agsaludsud kini Mare Angie, kastamot laang ti imbaga na. Anya? Awan ka di pa di lalaki rong asawam, Roldan? Apay, kumare? Oh, inyag ko dagiti anak yo, nga inyag nala ija balay. Ibagam kun kwa na, nga itugot na ida, ija pagsarsarakan da kan ni talugtog. Anyat kayat mo asawan, mare? Dumngag ka, di bakit mo, kan ni talugtog, nga asawa ni Carla, adda relasyon da. Ita, bagbagaak ni bakit mo, asardengan na kuman, ti aramiden na amaday. Imbagak apanunutin na kuman, dagiti anak yo. Ngamgayam, napanaimbagbaga kadagiti tattao nga ibagbagak laeng kano gaputa umahapalakkan kuana. Anya? Anya kumati apalakkan kuana? Ti kinalalakiro na? Ay, si bibiyag kapay laeng nga asawa na? Ngam isuksukat na kan? Ha? Kasta ka di? Anya? Jak kayat nga agsao iti kastoy. Ngam gaputa kasta gayam ti ibagbaga na. Ay na, maruruda ka talaga. Awanan ka itibain si ka, Melanie. Kalpasan ti amin a kinaanos ko kan ka. Kastagayam ti ibagbagam iti tattao nga umapapalakan ka. Oh, anya kumangay ti apalakan ka. Ti kinalalakirom. Kasta ka de, ha? Mare. Tunggal adda pa panam. Siya ti mangbambantay kadagiti anak mo. Numaawanan kayo, da kami ti pagutangan nyo. Ngam kastagayam ti ibagbagam kontra kanyak. Mare, pasensya ka kuman. No ti panagkunam, kat umapalakan ka, gapot adda gustukan ka. Daytoy ti tandaanam. Cheap item attracts more buyers. Maawatam dayta, ha? Melanie? Anya? Siya kung ti makamu ka dagiti ubeng. Naisagana kung dagiti kawas mo. Agtalaw ka no iso. Roldan, saan kumamot akas na? Saan napod no ti bagbagaday dya apanyang? Ulbud day jay. Ulbod nga. No adda ti ulbod. Sika, nagawan abain mo. Roldan, sikatay ayatag. Saan ko nga ayatan day dya at talugtog? Mamati ka kumakanya. Sardengan nakman si Melanie. Ala, pumanaw kan. Ang mga nuanya pa'y ti maaramid ko kan ka. Anya? Si kamit gaya Melanie. Pahingay nga aglup-lupyas matenday takawis mo di tabag nga imet mau. Ha? Siguro, pinagtalaw na kanila kay mo anya. Amo, Melanie. Kanayo nakman ngagdangag iti drama nga anya lakit din. At danangag ko'y di namin sa nakunana, kabit pa more. No apaymet nga minadi kay lama kuntinto iti asawa yo aya. Anya aya ti kinayat mo iti dayjay atalugtog. Nakaalas ti ugali na. Anya? Nagsingpet nila kay mo. Naggagait ka na ambisyon ha. Ngamin sukat mo kit din iti dayjay atalugtog babae raw. Ne, si kamot gaya, Melanie. Apay dagita bag nga imot mo. Kan oray la aglup-lupyas dagita kawas akargana. Pinagtalaw na ko nila kay kumare.
Mare, diyan ka muna niya taramidag. Di na kayatan nga subli aki jay balay me. Among mare, kasla ka lang nagala iti bato nga impukpok mo di taulom. Ah? Nagsingpot nila kay mo. Ngamno apay pay lang ngamin ana aramid mo nga insukat iti sa bali. Anya nga ita, pinagtalaw na kakit nga rod adi na oras. Mare, mabalin ka di adituyang pailang balayo. Ha? Anya? Ay saan mare? Jak kayat adito'y kabalay ang makipagnaad. Ha? Makikabit-kabit kan tumot ngamin. Anya nga ita? Ala kabit pa mor. Anya lakit din aya? Nitalugtog ti pagkamangam. Sigurado akayat nakadayjay. Ni, apay nga may kapailangan dito balay mi, si ka Melanie? Mare, pangasim kumamutin na. Pakawanan na ko, ma. Si ka tinagar-aramid iti pakarikutam. Iso ang makaammo ka amang sulbar. Di kakat mangiramraman. Mare, pangasim kumamutin na. Tadituyak pailaang balayo ang makiturog ita arabi. Alan, awanan ti amo ka papanak ita. Anya, kat mapaning ka ija ayan daya at talugtog mo. Iso ti pagkamangam. Siguradong agragragsak dayjay no ijay kabalay da makipagnaad. Mare, saan mo't amabalin? Tasimang putan tay asawa na naggapoy jay abroad. Anya, kat anya ko mano simmang petan. Kat mainayon ka ija balay da. Total nagpuskol mo tarupam. Iso nga roday ta ti karir mo. Ti agbali na kabit. Ti mangdadaol iti pamilya. Isa ka ba alam na ita? Ore adda di asawa na. Agpamarang ka nga awan amom. Kas labis friend kayo laeng kas jay. Nya. Apay ngayon may ka dito, yung Melanie. Wow, awan namin pagturugak ito. Bueno, papagayam. Tinakawagan iti hanay. Ditan Ang mga tinaggibusan adamakan ti ka. maysapay a Narigatan. pakasaritaan iti biyag. Ala, agawit ka. Ito'y drama Di ka matulungan tayo. ita. Anya Ang laki mumot nga dan ni din. bakit ka. Ang mga dumakadlaw. Kasano ang ngaruditan? Kadi na kun kayat apagawidan nila kay ko ije balaymay. Ay kat makaamukan Mabalin mo't amaturog kalatan, igid ti kalsada. Anya, kalpasan ti amin. Kasta lang ti bagam kanya. Sana bali. Saan ka mo't anadalos? Tapno na dalos mo't ti pagturugam. Okay laangkin ka. Uray sa dino dita. Anya! Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Anya laki din. Anya ti kunam kumare? Maumakan kinilakay mo? Uwan mare, pudno ti ibagbagak. Maumuma akon ang talaga kan ni Rodolfo. Awanan ti ayat amarikliknak para kan ko ana. Ngamin, di na ammo ti makuna sweetness iti agasawa. Anya? Amangan kit dimot. Nga iso nga ibagbagam dayta, gaputa ada pa kain-inlabam asabali. Saan mo't mare? Si kakit dimot. Apay nga rod akas ta ti ibagbagam. Awan mo't ti amok asaan anasaya at nga aramid nila kay mo. Tapno ibagam ti kasta. Ha? Saan ka basta-basta ang mauma kinilakay mo na awan ti makagapo? Ay na, mare. Agpanunot ka kumaan na imbag. Saan nga ay ayam ti asawa? Asukatam laeng no nauma ka. Ne, apay, di ka kadipay agawid, kumare. Rabiin, kan agtudto daw. Ha? Adda ti umay abagyo ita, kumare. Agawid ka kit din. Taing ka agsagana ije balayo. Kasladyak kayat nga rodin ti agawid, mare. Maumak at talaga kan ni Rodolfo. Makitak lang ti rupa na
Maikatan ti ganas ko. Pa? Oo na yan, kumare. Kunamla ang layta at ada pa kain inlabam asabali. Ala, ingkakot agawitan. Taamangan no gumigsapay da ito'y tudo kat di kan makaawid. Ne, si kamat gayam kumari panyang. Rabiin, kan agtudtudo, ngam pumanag na kapailang. Naggapo akman iji balay da kumari dunang. Ha? Imbes na panak ijay tapno i-share ko kun kwa na ti parikot ko. Ngam kaslaawan mat bibiyang na kanyak akumari na. Anya nga min ti parikot mo, ay. Ay na, tinabayag a parikot ko maray. Nilakay ko. Maumuma ako na talaga kun kwa na. Anya? Un maray. Kunaklakit din no matulungan nak ni Donang. Ngam saan mo't gayam. Asino mat ngamin timayat at tumulong kan kamare. Isulaan nga ibagbagam day ta, gaputama in love ka kin ni Guryong. Si kamot maray. Di mo kumamot pigsaan day tangiwat mo. Amangan wada makangag. Nariga to. Anya? Apay nga itaka lang, sikapan niyang. Nagpigsa titudo. Adda ka itirwar, apumanag na. Anya? Di nakman kasarsarita, Rodolfo. Awad timod ko ang makisarita kun ka. Anya? Mabit man lang. Anya ti parikot mo aya. Apay akasta ka matad. Kung ka di nakasarsarita, di ka lang makauawatan aya. Ay na! Ay, nagpigsamot tanday ti atodo na. Kun naglamukan. I-chat ko man pa'y ni Guryong. Ibagak a good morning. Good morning. Oh, aday ta. Oray klaangan, ti-reply na. Ala, ingka nga ro din alaan di natay, nga da iji lababo. Ta iluto ko, anak ko. Nanang? Brown out matan. Nagsipngat dito'y unag. Ay, wan nga ro da anak ko. Ala, mabit laang tamang sindiak iti kandila. Wan nanang. Tani, saan ang makita ti maaramid dito'y unag? Anyamot tinday ta akuryente. Amuda akasapulan ti tattao ita. Nang runa ta da bagyo na. Ngam inidapdamutan. Anyamot ti kastoy. Manon nga oras ti naglabas. Ngam awan matla kuryente. Kat, anya nga rot ti maramidan tayo nga ay. Nagpigsa nga rot ti tudo kan angin. Marurudak man no kastoy laang. Awan internet, awan pa'y silaw. Sakit, saan pa'y anak ka-charge ti cellphone ko? Ay na, anos tayo ka di bakit? Saan ba't nga importante dagiti i-chat mo no bilang? Tinapatag, kat ti safety tayo. Anya, saan nga importante dagiti i-chat ko? Ha? Di ka man agsao iti kasta, Rodolfo? Aniya? No addaman ti ba nagkasan nga importante, si kadayta. Makapasuron, awan lang aro dan internet. No anya pa'y ladita ti bagbagam, makapasuron na talaga. Nay, apayan nanang. Kasla kay matan at akurukurang na sumanubli dito'y kusina. Inton kwan, napan kayo manan ijesilityo. May saka mahal. Di nakpagsasawan iti kasta, Amang ano sikat ti pangipapasak iti pungtot ka, Anya? Apay ka di nanang, anya ti parikot yo. Marurudak nga ro, awan kuryente. Awan silaw, kun awan internet. Ay, na yun ay ati kastaw. Napatag ka di unay ti pangusaran nyo iti internet? Totoo na. Marurudak kaya kastoy, no adda internet. Anya? Makapasuron na talaga ti kastoy. Nang rugi idirabe awan kuryente, aging gaita.
Tulasa! Umay ka man ditawi! Apay ka di nanang. Mapan ka man ije ka aruba. Ing ka man kitaan no ada silaw da. Ang mga no da tayo lang ti awan silaw na. Ay, maruruda ka talaga. Anya? Jakon maanusan at talaga ti kastoy. Ay, nasumangpot laang ti kuryente. I-post ko iti Facebook ang nagbuntog nga agsipadag iti lineman. Ay, masuruna ka talaga. Apay, talaga ka di ngawanan ti maawatam si Kapanyang. Amumat anapig sa ti bagyo. Namday tapay lang kaawan ti internet ti parikot mo. Makaisawang ka pa yan ti sana nasayat. Maruruda. No kasta nga rod, rumwar ka tayong katulungan dagiti linemen amang isimpa ka dagiti natumba apos ti kuryente. Iso ama pukpukaw ti panagayat kuken ka. Gaputa kasta kang agsasaong. Anya? Kayat mo asawan? Uray saan anasayater aramidem? Kat saan ka adilawan? Kasta ka di? Pumanaw ka man dito abay ko. Tama nga noan niya ti maaramid kuken ka. Yawanan bain ang babae. Tila impopos na matan iti Facebook. Asino ti ibagbagam? Ni Panyang kade, kumare? Wan mare, ay na, kita man da ito impos na iti Facebook. Ibagbaga na matan akas lapag o nga agtrabaho dagiti lineman. Iso anabayag anagsubli ti kuryente. Kaskan kwa na ti tao as ana makaawat. Ay na, masabat pula da iti ako marita. Talaga at pagsasawak tawanan bain. Una, bagaam, barang maawatan na ti ibagam. Ay no, may stress akman kumare. Apay aya? Nakita kami jay post ni Panyang iti Facebook na. Nakita mo't laang. Wen kumare, kaluklukat ko pa'y lang iti Facebook ko. Gaputa kad adda nga ro ti kuryente. Nga miso ada gusti nakita. Ay na, makapabad trip. Wan nga rod, kumare. Anya ngay nga rod. Awan maaramidan tayo no kasjay at talaga ti katatao na. Saan ang makaaw-awat? Wen matkit di ngam nalabas day jay ngay naramid na. Agasam, ibaga na nakabumbuntog dagiti linemen amang isimpa ka dagiti poste anatomba. Ay nuan, makapahay blood! Nasaya at mata nagsabat ta dito itersena, kumare. Apay akas ta tilangam amang kisarsarita kanyak maray. Kasla kumilaw day tamatam. Ha? Dinak maangaw akas ta, mare. Tanasakit at talaga tinakam ko kan ka. Apay, anya ko matibasol ko kan ka. Ay na, nakitak jay post mo iti Facebook. Rumbang kadipay nga i-post mo ti kasjay. Oh, apay amakibiyang ka iti i-post ko ngay. Kat kayat ko nga rod nga i-post. Anya iti maramidam. Anya? Mind your own business. Ay, anya matan ti kastoy. Amin matan apapanak, sikat ti pagsasaritaan da. Anya? Gapo iti impost mo iti Facebook. Nuan ya lang amin ti parikot mo aya. Naawan lang ti internet, adun ti saom. Pasig pa imat nga kakasakit. Kat, anya nga ro ti kayat mo nga ibagak, palakpakakida, gaputa nagbayag da nga gargaraw. Anya? Rombang laang kadakwada day jay, tapno agnakam daman mat. Amuda ka sa pulan launay ti tattao ti internet, agbuntog-buntog da pay laang. Anya? Ay, nasayat na sabat ka. Kumarek, analay ngagsao. Oh, anya mo ti parikot mo kanyak, sika abakla. Hoy, Panyang! Adda ka din na itulong mo nga oray bas si tabanag. Uray dito'y barangay tayo lang, ha? Adda ka di? Amom, kumare. Nagmayat ka kumatong paan iti kastaunay. Tapno amo man niya. Saan lang nga dito'y barangay tayo, tinabagyo? Ha?
Ti amom siguro kat may sala nga poste tinatumban niya. Isu ati amom kat nalakalaang para kadakwada nga isimpa. Anya kamuten. Dagiti linemen, mapanda agi simpa iti natumba a poste. Kas kadagi kat iti kayo a natumba iti kalkalsada. Saan analaka na iti atrabaho? Saan da sigurado no makaawid da pa'y asibibiyag? Ngam si ka nga dalangi di balayo nga agurura iti kuryente sa o kaasao? Ha? Kitaan kumamit basit kumare? Saan kumamit akasta? Ken maysa, mabalin mo met nga i-message no adda kayat mo nga ibaga? Sana masapol nga i-post mo iti Facebook mo? Ipadlaw mo met apapansin ka? Anya? Saan ko mga agsakit tinakam mo iti dayjay abakla? Ngamin, pudno na kiti imbaganakan ka. Si kamot, mare. Agyaman ka, tadi nakakatinong pa. Sapay no niya ti ibagana dayjay aramiden na. Ay, No apay ngamin, anapanunot mo nga agpost iti Facebook. Kasla di ka agpampanunot. Nasakit laang tinakam mo? Gapo iti kaawan ti internet? Gapo tadi mo maichat ni Guryong saan ka day? saan mo't, kumare? Anya saan? Kat isulaang mo't ti makagapo. No apay nga nagpakunik ka iti wifi. Tapno ka na yun mo ama i-chat. Mare, day tangiwat mo mo't mga numangag da. Oh, apay nga da ka dito balay. Apay adi ka mapanidya ayan da mait. Nagluto da kano iti pansit kan nagpalitsyon da kano. Birthday ngamin di anak na. Saanon? Ha? Tapay? Itaman pa kasta ka? Imbis asika ti numero 1 nga da no kasdi nga dapas kain. Mabayin ang kadagiti ko kumareg. Amin na matun, kat kastaonay ti ungat da kanya. Ha? Ay ket, ano sama? Basol mo no apay akas jay da itaken ka. Ha, gapulang iti kawan ti internet. Ison ti saan nyo nakikinawatan nga kukumare. Ay, Ita, nagsublin ti internet. Ngem di mon maisubli ti sigud alinangan nyo kadagiti kukumarem gapo iti ugalim. wan lakay. Naamiris ko, asaan anasaya at dayjay nga inaramid ko. Iso, apakawanan nak. Ay sana siyak ti pagkidawam iti pamakawan. Mapan kay di ayanda. Isuda ti kasaritam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Agbababawi ka ng asawa ken ka. Agpadatalaang nagbababaway kandraw. Nagrigat tibiyag ko, idinakiasawa ken ka. Anya laki din. Agsinatang arudan tapno malpasan ti amay. Ay sana ka mabutang amakisinaken ka. Gaputakawan metlat sirsirbi maun. Anya ti kayat mo asawa niya awanan ti sirsirbay. Agrakayakan kandraw. Anya? Nagturod ka mang ibaga kanyak ngagsinatan. Mangsapulak iti ubeng ngem iti sika. Anya laki din. Uray sagmat. Agsapulak iti ubengem iti sika. Now, adda mangayat ken ka. Adaw ti mangayat kanya nga oray lakaya kon. Isong agsinatalangan kaputa di kan ay ayatan. Kasangsangpit ko pa'y laang nakamisuot ka man ng tatang. Kabusor ko ti inam anak kao. Apay, nagapa kayo kadimanin kaninanang. Huwain verna. Nabanuga ka na magaw-awat kan kuwana. Anya nga min tinagapaan nyo kaninanang aya, tatang. May papan iti sinulay da mapukpukaw. Anya? Sinulid laang ang mapukpukaw tinagapaan nyo kaninanang? Nagbasita banag. Basol ni nanang mo.
Gaputa ipabasol na kanya ti panakapukaw ti sinulaid. Ay, unay kayo lakit din aya tatang. Ornosan nyo man day tabagbagiyo kaninanang. Kababain ka dagiti kakaruba ti panagbinbinog kawyo. Ninanag mo ti pangibagam iti dayta, Berna. Saan ka ta siya? Ala, kasaritak nga ron ni nanang tatang. Di kay ka din agap-apa. Makisina akon kinitatang yaw anak ko. Jakon ay ayatan. Husto day ta, nanang. Sinulid la mapukpukaw tinagapaan niyo? Bastos kit di dayjay nga ma'am. Gaputa pinukaw na jay sinulid ko. Imbes nga dapagdait ko itinapisang apantek. Ala, siya kun ti gumatang iti sinulid. Tapno saan kayon nga agap-apa? Basta, jak kayat akasaritan ni tatang yaw. Masuro na! Nasaya at asimangput kan manong lito. Apay ka day, Berna. Nasangputak nga agap-apa dananang kentatang. Gapulaeng iti mapukpukaw asinulid. Anya? Ay, kababain man nga rodahin ka dagiti karuba. Ti panagpinpinnog kaw da. Lakit di manong. Iso agim matang akon iti sinulid. Tapno saan dan nga agap-apa. Nasayaat nga rod no kasta, ading ko. Tikunam kasarita ka? Tikonam kasarita ka, mate. Be, kamuta. Di ka man lakasason? Anya laki din. At dalatakin ka no di na kayat akasarita. Nagswerte ka no kasarita ka pa'y kandro. Oray man saan tang agsarasarita itag nanayaw. Wan, day talagayam. Wala, para makita no asino ti saan na makaanas. Aginggat ingana. Di kan kasarsarita. Kagurgura ka lalaki. Kagurgura ka mo ta babae. No adda mapukaw, ipabasol mo kanyak. No ammom lako mati agidulain, saan kumangag pukaw ti usar dito'y balay. Apay, saklaeng ayat agkamkamalay. Oray si kamot Anya ko mati nagkamalyak, alaman. Di monto pa'y amo taglutaw. Saan anaimas ti panaglutlutaw? Anya, itapay nga ibagam day takanyak. 40 atawan tinapalabas a panagdenata. Sumardagan! Sika ti sumardeng! Anya nga raw ti kayat mo, Sika man! Anya ti kayat mo ang mapasamak ita. Agsinatan! Wan! Agsinatan! Wen! Anya laki din? Oray man saan tanyag kita? Wan! Uray saan tan nga kita! Malas ka itibiyag ko! Tatang, nanang, nasangpatan kayo manin nga agap-apa. Di kay lamaum-uma. Kababain launa yan kadagiti kakaruba. Diyak kayat akasarita da ita nga inam. Ad-adapay adi ka kayat akasarita kandraw. Nagalas ti ugali mabakbakatan. Naalalas ti ugali malaklakayan. Ay, anya manin ayat ipagapapaan nyo. Daytay nama, nagalas ti panagsasaw na kanyak. Makasaer. Sika ti makasaer ti panagsasaw na. Di kan kayat akasarita. Kaya dadapay kanyak at di ka kayat akasarita. Naglaad ka bakbakatan. Nalalaad ka. Husto daytan. Kanayon kayong agapa. Nagbasit laban nagtipagapapaan nyo. Anya laki din. Ore man agsila kami kininanagyaw. Saan anasakit ti bakrangkaw? Isardeng yo kuman tinalabas sa panagap-apa yo kininanang, tatang. Saan kayo matakas tayo day? Baso lamin da ito ninanangyaw. Nagsaya at akin kwa na ngam kanayon lang ngaungongtan. Imbes ada kayo kuman timang bagbaga kada kami nga anak yaw. Ngam kasla pa yan da kami timang bagbaga kada kayaw. Nasakit la tinakam ko iti inayaw. Litaw. Awan lagat sakti pa basulin na no adda mapukpukaw. Ken awan kanon sirserbi ka tao. Tatang. Isungag sila kami laengan kininanangyaw. Tapno malpasan ti amin. Apay day ta nagdakilabag mau imeng. Awan bibiyang mau. Apay, agtalaw kan? Wan, sada kaun ngagpakpakita paikon ka. Aya. Agtalaw kaun, tawan mo't serbe ti panagdinata. Kanayon ta nga agapa. Anya ngay nga raw, ti maramidak, nagtalaw kan? Wan, talagang agtalaw kaun. Okay, papanam ngay. Kumpurmiditan na.
Adaya met lugar akong porme. Awan bibiyang mauno sa dino ti papanak. Oh, anya pa lang roter aramida, imeng. Agtalaw kan bagkati maun day ta nagdadakil bagmaw. Talagang agtalaw akaw kandraw. Sana kaw nagpakpakita pa'y kada kayaw. Pumanaw ka nga rudan Anya pala tar aramida. Dinakman apuraan apumanaw si kakandraw. Itay mo pa'y nga ibagbagang agtalaw ka. Nga maadda ka pa'y mula diti balay. Di kan ay ayatan. Ure siyak, imeng. Di ka matin ay ayatan. Goodbye. Goodbye, mata. Tarupam. Tarupam, mata. Innakawn. Hala, mapankan. Innakawn kandraw. Agtalaw akawn. Bagkata kawn tinagdakila bagkaw. Bagkati maun ta pumanaw kan, imeng. Di kan sumanaupay. Anay kaw. Anay. Ay, kilaat asim makiti dyan kaw. Ay, anay kaw. Apay dito nagdadakil abag, nanang. Bag ko nga agtalawan akaw. Anya? Agtalaw kayo, nanang? Wan, nauma ako na mangkit-kita kinitatang yaw. Kunakman no nagtalaw kan, imeng. Adda ka pa'y matlagayam dito'y balay. Simakit lati tiyan kaw. Iso amadamdama akton ngagtalaw. Tatang, nanang, isardeng yaw ti panagap-apayaw. San anasayat day ta? Day tamam ti sana nasaya ti ugali na. Manhid day tataw. Anya ang manhid sasawam dita. Awan rik na malaklakayan. Huston, tatang, nanang. Di mo matlagayam maiturad tagtalaw, imeng. Awan gayam kwartak apumanaw. Di nakatawaan kandraw. Malas kay tibiyag kaw. Kundi karit kang agtalaw, di mo matgayam maiturad. Takraut. Sana katakraut. Pumanawak taw numadamdama. Apay madamdama pa'y laeng. Pumanaw ka itan, gaputasan akong anaragsakan ka. Sanak meten anaragsakan ka. Manhid. Day tamanan ti bagam kanyak, imeng. Sa anak amanhid, talaga laeng adikan kayat, gaputan na uma akong kinka. Ay, na. Apay nga grungaab kamatayin, imeng. Nagalas tilangam. Talaga sana na maurnos ti relasyon ta, Kandro. Sana na talaga. Ay talaga sana, kaputasaan ka na kayat. Agsapulak lang iti sa bali a babae. Daytay ubeng ngam iti sika. Ay, aday ta. Nakaluto akon iti pangmaluman mi. Agidasara ko ni ti lamisaan. Berna, ikanak maditi pulutan, anak ko. Ah? Nanang? Nabartag ka mata si Mangpet. Ada pa igam mo at ngadan. Magaw kayo di pulutan na, Berna. Ituloy ko ti agin na bitiyarak dito'y balay. Anya? Apay nagbartag kayo ngay. Wan, kaputawan, matisarsarbin ti biyag ka. Dinagmutan ay ayatan ni tatangyaw. Ay, anya lakit din aya nanang. Ay, ayaten na kayo ni tatang. Saan arumbang anaginom kayo iti arak? Basta. Kay kutiag bartak, Berna. Ay, lipat. Taga na mamimpinsan ni tatangyaw. Ay, urnosan yung man kit di ti pagbagiyo, nanang. Di kay sapayin agdigdigos. Kuso-kuso ti bokyo. Rayan na. Awan ba na bibiyang ni tatangyaw? Nga urayan niya tilangak. Nanang, agdigos kan urnosan yung mat ti pagbagiyo. Sabalin ti pay udyo. Uray si kamat tatang. Mabaybayan yun ti bagiyo. Agpada kayo kaninanang. Asaan nga agdigdigos? Ay, unay kayon aya. Anya ko mangay, Berna. Oray man sana ko nyagdigdigos kat mabalain. Tatang, saan kay nga ubing abasit nga agpaspasognod?
Nagbasit abanag ti saan nyo apag kinkinaawatan ka ni nanang. Nalabos nga min day nga inam. Kasla saan nakalalaki og sasaw. Di nakpayan ibainan. Tatang. Ore man jak makikita day nga inayaw. Jakon pagan anaw, gaputan nagbangsitan di payod na. Di pa yan agtut-toothbrush. Huston, tatang. Ang mga numangag na kayo ni nanang. Aga pa kayo manan. Ay talaga jakon pagan anaw ni nanang yaw, anak kaw. Jak kayatan day jabak bakitan. Ay, talaga parikot dananang kantatang, Berna. Wan nga rod manong lito. At dadangag pa iso diti balay. Ngam saan damot niyag pimpindan sain. Masikuranak pa yan amang bagbaga kadakwada. Ay, so abay-bay aklat ta idan, manong. Ay oray siya kading kaw. Nabannog akaw namang bagbaga kadakwada. Nagbasit la ba nagtipagap-apaan da? Di da pa yan masangot yag digos. Sa balin ti payud da. Nagalsamdan. Anya laki din ay dagiti dadakkel ta. Iko na nga tani Kandro. Jak nangag dagitim bagbagana ang nagbangsit ti payud ko. Para makita. Agdi ko sakman. Dua nga oras. Kalpasan na. Jaymot bang-banglaw ti digos ko. Kanagbado ak iti seksi. Mapanak tupay agpariban. Tapno na pintasa. Ay. Narabyanak ang naggapo ijayan da pari tumas ah. Jak metin na puutan ti panaglabas ti oras. Rabi met gaya man. Nakalukat met ti silid ni Imeng. Ken naglawag ti silaw na. Nagsida kami pailaeng iti pagturugan. Jak pagan ano day tabak bagitan. Ay, mapanak mo tin iti silid ka. Baka turturog ka na. Ha? Kasla. Sa bali mo't ataaw di nakaigda iti katray. Naurnos ti buok na. Nakapantay. Nakabralaang. Sino nga'y day ta babae? Nagbalikay. Ni Imeng. Diyos kay. Apay ngay akas to'y matentirek nak. Nagpintas matan ni Imeng. Kaslamatan balasag amat maturag. Sino ti mga apros kanyak? Imeng. Kandro. Imeng. Anya tararamidam. Ay, di nakaprosan. Agriaw. Di ka agriyaw. Imeng. Anya tararamidam. Di nakakan. I love you. Imeng. I love you too, Kandro. Verna, agar musar tayo ka din, anak ko. Nakaluto ka ka din, Berna, anak ko. Ha? Nanang? Tatang? Agsinsin na labay kayo matan? Wan, anak ko. Saan kami nga agap-apakin ni tatang mo? Nagkinaawatan kami. Anya? Ay pudnaw tinanggagmaw, Berna. Iti saan nyagbayag? Maadaan kayon taon iti adeng. Anya? Ay na, anak ko. Kaya't
ko pa iti agsikog. Anya laki din aya. Kadagiti agasawa, masapul nga main nga damit lin na ilaw, wenno labing-labing akunada. Aglalo kadagiti agasawa, papagayam. Ay, numaliwayan day tabanag, ay talagang ada ti managpudpudot ni nanang man wenno ni tatang. Malah, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti maisapay a pakasaritaan ni tibiyag nga intay pinaulwan. Agasawa nga agkarapa. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Tia Tina Minises. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay. Anya laki din. Apay ngamin ay nagsakit tinagam mo kinipiling. Kad di nakamot an-anwan dya tao. Ay basta, nasakit tinakam ko kinipiling. Diyak kaya ti itsuraan na, tunggal masabat ko. Anya, unay day tangi ugalim si kain siyang. Awan basol na dya tao. Gamgurgurami takas tao na. Diyak nga rod kursunada, apay nga minaya. Kat nipiling, kursunada na kangatama. Anya? Anya kalagi dinaya. No di mo kursunada, ti pinagpurpurma na. Sikat agad jas. Di mo kitkita ay numasabat mo, kas day laang day ta. Ha? San kita kasta gurguraam ngawan gapuna? Unay mo tanday dyan nga ugali ni Piling. Kunamlano iso akapintasan dito yung lugar tayo. Ha? Api anak ko namday tama ra eh. Wan agasam na rumwar. Kunamlano aturni. At iwan na pa ikit ti aturni gapo ti panagpurma na. Ti awanan bain. Ah, apay, adda ka di saan nyo anag kinaawatan kinipileng, maray. Awan mat mare. Iso na laang tamaas asarak. Tunggal masabat ko iti bigat. Ha? Naka-atidog ti eyelashes na. Naka-lipstick. Kan naka-foundation. Kunamla no mga opisina mo. Anya? No agporma. Kunamla tay tao nga agsusweldo iti 100k iti binulan. Anya, lakit din na ya. Nay, apay ngay Maria. Rabi ngam itakalaang agwales dito'y tersenam. Una na, kapampanaw lang amin ni Insyang. Anya, narabyan manen dito iti chismosa ako maray. Wan nga rod nana, narabyan manen gapo iti ado nga istoryana. Ay, una yan. Naimbag pa'y ni Insyang takanayon amarabyan. Saan aga po iti trabaho, no di kat gapo iti panagmarmaritis na. Wan nga rod nana, tumaktak pa'y iti tattao, sapay nagbayag nga agawid no kwa. Ay wan, kasjay ni Insyang, di napanunutan ti tao ang mataktak, gapo iti panagmarmaritis na. Ay, iso ano siya, no umay ijay balay. Jak unay pampansinon, tapno madlaw na, ajak interesado iti chismis na. Enton kwan, agawi doon. Ah, kastaya nana. Payman, taiso ti aramidak no umay manan, nana. Narabyan ka manin ang naggapo iti tersina ni Maria. Kat anya ko ma, no nagapuwak ijay. Unay kamutin bakit? Saan kumot nga ibagbaga paritan ka mapan makikaruba? Unam kumamot dagiti trabaho dito yung nagtibalay. Ha? Simbang petak ita yang naggapo iti banggag. Siyak pa iti naglutaw. Kan nagugas iti pinggan mo. Anya lakit din ayat ti kastoya biyag. Nakarekreklamador ka lito. Di ka latang amin baybay ang tagluto ak no sumang petak. Anya? Si kapel lang ti makapungtod mo.
No inyuray ko gan ka. Rabiin ton ano mangan tayo. Oo na yan, aya. Sumanao ka. Dita ka man lang. Ay na po, in-siyang. Nagsapaan ba lang? Agsagsagana ka. Apay, papanamanin ayang importante. Ada na pa tag-apapanak. Ah, ay na. Numapan ka lang makichismis. Uray sanain. Agasikaso ka lang dito balay. Apo, nagsaba ka mo na rumuar. Di mo man dadaalon ti aldaw ko si Kalito. Bumangon ka, tagkape ka si Kalaang. Tano siya, ada na pa tag-apapanak. Katala. Mapangalat tayo di pa na. Uray di ka pa'y nagaw-awig. Anya laki dinaya. Anya? Ay na, pasensya kan insyang. Di ka mailan na ilasinain. Unay kay matan tata. Kaslain gagarayo ti panang dalapos yung kanya ka. Ha? Saan mo takas ta? Nagwayaan day ti kalsada. Ngam dalapusan nakitin ay unay na ya. Di ka nga ron na ilasing. Ngaron, ito no, alala ti masabak ko. Iso adala pusik ko na. Ngamsi ka magayam. Anya? Ay unay mo't daytan. Bigbigat ang makadadaal kayo iti aldaw. Kita mo't ngamin aday talangam insyam. Di kan samot din masangot agdigaws. Gapo itik kachichismis mo. Ha? Kas kumaita, bigbigat pa lang. Mapan mo man ang danunan, dagitik kamaritis mo. Anya lakit din na ya. Ay na. Si kamagayam ti sumungad din siyang. Apay akas na tilangayo ang nakakita kanyak, nana. Sa anak mo't anak kabutbutang. Ay, kita umanday talangam. Bigbigat mo't ngamen nga da ka ditaw. Adala umay ko ibaga, nana. Ha? Anya dayta. Amoyo ka de. Nilando nga asawa ni Panyang. Adda ka no babahay na kat. Kasanumot ngamin adi na isukat ni Panyang kat nagalas. Kasla saan pa yun nga agkaw-kaw-kaw. Anya! Imbagala ang ni Petra kanyak idikalman. Isu nga umay kumat ipadamag kada kayo Ay, oo na yan. Kunaklakit din no napatag ti umay mo idanon kanyak. San mo't gayam? Kunaklakit din no umay mo ipadamag kanyak. Ana ilistan tinagantay ti tupad. Ngam san mo't gayam? Ay nanana, no syaklaang. Saan akong amang namnama itiday taatupad. May samot dayjay abakat. Kunamlan mo iso akalalaingan. Taapay, mare. Anya manin ti parikot mo kin ni Nana Upeng. Nasapak anapan ijay balay na. At dapay lang ti ipagbagak ng agtaltalikod matan. Diyak man na pagtatakunan akasarita no di na kayat akasarita. Amangan kit dimot no makumikum laeng iso akasta. Awan mo tiyar aramiden na. Adala ang ijay nga agtugtugaw. Madiman tiriknak itikas jay nga aramid na. Alakot ba'y amon Mare, amok asaan kape ang nagkape. Nasapa ka nga imaikat. Saan pa'y talaga, mare? Kaya't kula nga may pakamukan ka, nga adda ka no babae ni Landong. Insukat nandiyan nagalas nga asawa na. Anya, asino man yung tinakadamagam iti dayta? Indanon ni Petra kanya. Dayta, ti umay ko ipadamag. Anya? Saan ko maamasahar tirik na bitibakan ka? Anya manan dayta? Isu nga ibagbaga iti masabsabat mo. Akas alya ka. Gapu iti saan mo pa nagdigdigos lang nga. Anya? Asawa nak? Ngam kastakit din ti pa nagsasaong kanya? Ay, una yan? Pudo mo ti bagbaga. Sana ya? Agsarming ka. Takitam deta kabkab mo. Salbag ka. Ha? Una tumot gamin. Deta pa nagchis-chismis mo. Ngam no deta pa nagdigos mo. Nakababain deta nga aramid mo. Anya? Ingka mo nagdigos. Isu deta ti may sadyak kayat nga abay ta maturog kay. Adda kabkab mo. Sinalbag giti.
Itaman pa'y ajak maranranaan ni Insyang dito'y tersenam. Un nga rod nana, uray siya, nadlaw kumatla ang asaanin nga umay. Nay, apay ngay, amangan kit di mat numasakit ti chismusa. Ha? Ngam sa bagay, saan mo't analaka nga agsakit dagiti chismusa kas kankwana. Ay, pudno day tanana, agsakit dalaang no awan maamwan da at chismis. Ngam apay nga taasanan arumrumwar. Payman, tamag na akto ije balayda no mapanak ije bangkag minana. Sarong karak man, oray kas di na laang makapaikawamot nga rod no saan nga umay dito'y tersenak. Ita man pa edya kung masabsabat ni Insyang nga asawang pare? Ada ko makayat kung ibagakin ko anak Anya dito pare? Ibagbaga anak din nga da babaek. Di manon ka ni bakit. Kat kastaunay ti pungtot na. Anya? Ngamin di bakit mo. Di nala pampanunutan ti isawang na. Uray saan apod no. Ibaga na. Ala, bayan pare. Kasaritak ta asawa. Makadlawak man. Itaman pa'y asan ka rumrumwar sika Insyang. Ha? Ne. Nakadigos ka man. Mas daw ka pa'y lang. Di ka pa'y lang maragsakan ita nakita nak anak kadigos. Aho, maragsakan na ka. No makitak nga awalan ti kabkab mo. Salbag ka. Nan, kita man. Adamay. Ha? Nagdigos ka agpaiso. Ngam saan ka mo't anagis-iso. At dalat ti kabkab mo. Ala, uston lagay. Yay. Saan akong arumrumwar? Dito yaklatan balay. Kat inaldawak ti agdigos kan agis iso. Niya. Promise langay. Promise. O kumare, itaman pa analagipnak nga may sarungkaran dito'y balay me. Wen kumare, mas daawak ngamin. Ta saan ka matan nga umay ije tersenak nga umay agidanon iti damag. Si kakit di mat. Kunaklakit din no masakit ka. Iso asaan ka nga umay. Saan kumare? Sa anak mo't ang masakit. Kas makita mo't, nakasarsaran taak. Kaya't mo asawan, nagbalbaliw kan. Iso asaan kan arumrumar ang mapan makikis-kismes. Saan mo't akas ta, mare? Anya nga rod. Iso saan ang arumrumwar ni Insyang. Gaputa kinabkab. Rumwar tumanin siguro. Inton maikatagiti kabkab na. Anya? Si kamot lito, tila ibagbagam. No awan tinasayat nga ibagam pumanaw ka dito'y. Salbag ka. Makapailat man. Kunaklakit din no masakit ni Insyang. Iso asaan arumrumwar. Ngam saan matgayam. Ha? At dalaang ijay balayda nga agtugtugaw nga agmalmalam. Apay, nabalda daw nga po iti kinachismusa na. Saan, nana? Saanin arumrumwar, gapo tamabain, gapo iti kabkab na. Anya, wala na. Pudno day ta, napanak nga rod ijay balay day din na minsan. Nilakay na pa'y amis mo, tinagkunakan niya. Akinabkab ka nun ni bakit na? Anya, kasano nga min asaan nga agkabkab, kat di namat masangot yung agdigos, gaputa ka na yun arumwar ang mapanlaang makichismis. Ay, nasaya at nukasta. Nasaya at tanilakay na pa yun, tinakaibaga iti day takan kwa na. Ha? Ibagak kumay di pa'y laang, ngam amangan ngamin numasair. Iso ahusto laang, tanilakay na tinangibaga. May gayam ni Maria idi namin sangal daw. Iso nga ita, siyak matimbay. Ha? Usto laang dayto ingay naramid mo.
Dito'y kalatan unag ti balayaw. Agdigos ka nga inaldaw no awan aramidem. Anya? Di ka di makadlaw, no ide kat amin ang masabat mo kat di da ka mailasing. Gapo day tay ti kabkab mo. Saan laeng nga itibagim, no di kat agraman day tarupam. Anya? Nasaya at tanilakay mo amis mo tinakaibagaken ka, ngagdigos ka nga inaldaw. Makapasayir kayo matan itirik na, nana? Ay nabalasang kaw, jak kayat amasair tiriknam, ibagbagak laeng tipudno. Iso asakbay ka nga min amapan makichismes, agdigos ken agis iso ka, tapno saan dakalatan abasta dala pusen di takalsada. Maawatam, Saan nga sakit tinakam mo katakwada bakit? Ngamin, pudno ti bagbagatakin ka. Ha? Sakbay ngamin, amapan ka makichismes, wanoan niya dita. Agdigos ka mo, angaw mo na. Tapno saan amakitkita ti kab arugit iti bagi. Anya? Nagasa man ngamin to galing. Oras saan ka pa anak katutbras, kan nakasagaysay. Rumrumwarkan itanyaman nga oras. Sana ya? At Huston, amok asaan anasaya at dayjay nga inaramid ko. Nasayahat Ta napanunot mo dayta. Itultuloy mo, ti inaldaw pa nagdigos mo. Bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay.